Wow, choro ram sabal na chain kabna kamyam kabna speaker and legislature sound kabung labalagakan nan tanyan siya momot sa government to chon pon penisap pechewan luka kuburan karasang nan sabal na chain Rongen Rahnwet. Ngay sa rin Nicolas magan pechewan kalali kuburakan autaban sabal na chain Rongen Rahnwet. O iya cara laban sabal na chain Rongen Langata tercipta naik insurance plan karyaw chupa na yan nan pungan police akatami o right junior police and Waisonu Kosilu Uyagan Kosanti and Abesam Telecom Katayo men kabasa mapitokan sila kabin salit sa mga COVID saktuang o kalumaw sa palmachay duran masalangan ponte. Panian rong nan sa palmachay retion ponte kachuana natin rong makasalita me sampung wat chulay huya sampung me panian maker insurance plan kan kachuan rajita ang ray haramasakan may nanganiyang muya member pinian sa wachay pilkak kachuan sang ray kawekan and insurance watch. Opil ni sampung watch te sampung ang chulay mekamukak puyata sangan wakta kelakan te changes kan ang sabal na mo itaw chungal insurance and Medicare insurance plan which pechuan lang ata ni chulayo o panrachiti ni chulay silisa kayo and pariyakit riyay sa kriya. Karyawan sa Balmachay Rongen Rahnwet, Junior Police and Waisonu, Pechuan Parak, Police Academy and Ponte. Nechilay suwan pariyo to kriyay sa kriyaw, Panian Rong nan sa Balmachay Region Ponte, Pechuan na natira Rong sang kampan, Public Safety and Ponte me pit wiyapan, Totoo kayo me Panian Public Safety and Ponte, Pechuan Chabyata ye program Pechuan yaw nan wasan kausanakan and nan ponte o project watch ye junior police ang sarikan may batch-batch nan elementary school kan and ponte. Project and junior police watch uyawi kita puyin ta propesa nintuan tama sainsal menitulay wano riyagat riyay sa kriyaw Rai Police Academy Banwat, Riyay sa Priyaw, Pechuan Pasamoy Rai, Junior Police and Waisonu, Me Apali Rai Junior Police and Waisonu, Wachye, Officer Kamalax. Nanyaban Chubanawat Rai Police Academy, Wach Pechuan Ewang Rai Junior Police Kan, and Waisonu Wang Nuyaban Tatawakan, Training Net Paliriyaw Wach Pechuan, Aletisang, ni aray chapiata chaweta training kanme hewe upaliuya iraila kanme pachawana pali police akatamian ponte pachawan kasamo iray junior police pukach o pachawan kasaleta me ay sa karasang police akatami pukach kan kasamo iray junior police kan pwede iray langeruya tusan panay and kapela kapasanet te law enforcement nantatapos Commander Prince P. Martin Pechuan niya chungal kalangan ang Rai Junior Police and Waisonu, Officer Alex, o Rai Panay na yung Sarbukat, pwede Rai Kakmoy kang Sarbukat, and yan chaweta tatongkan mekankan public safety. Pechuan niya ang Wayne Ponte. Kasiluan sa Balmachay Rongen Rahnwet, Panian Rongen sa Balmachay Region Ponte, Pechuan Alatiyar, Eong yang kabasa sa Abesam Telecommunication Corporation, pali na kung buka kaya pali uyapan, kusan meterkan ang palian telecommunication. Paliwat plan taulanan kusan diyan tatok pwena pali uyapan kusan net, akana interconnection
o access roads me pitata tuksaun tatong kan nokin katakabana wewapanan palikan kalau po kachkalan tuksaun tatong pukas pananoyang kamala chocho o ansawocho katayala sabi sa kanme paliwach pukoke kamamatan tatong kanan paliwach pan uyaw muraran silisa kwen tasan kubran chonwe ang paliwach wasakan na pamukakaleti irokan karos na pitata men kaiwach kakanalan tisang ni option kabna state capital post office option malan kabungkan nan state kan yang aki option malan kabung ilayla NFSM o kongkap nasani tepachongan ni website NFSM Telecom Kapalo ang sabal macay Rongen Rahnwet pwede natin bacawan na pali kapan sila kabinsalit so COVID ay saktuwa men bacawan sa karago ito kan may ray na namasakan makabay coach kita bacawan token sila kabinsalit so COVID ay saktuwa sang sambar lima ulit sambar sa kusu o sang namas laut sambar sa kwalu bacota o enfil bacawan san may ray akan menisenyan kakyang coach kita bacawan alet token sila kabinsalit so COVID ay saktuwa watch kun bacota publical palbanyan monmuni and Pohnpei o litispenser yan kolonya kanyan publical kun bacawan resta niat lenyanang sangklak walu naman sang leglak limaunin sauchik oran kaunat sangklak walu wala naman sang leglak silu morin sowas. Paras naman yang coach kita bacawan na tokan sila kabinsalit so COVID ay saktuwa watch panananin auteta tarapaman to kapan pachota tokan sila kabinsalit so COVID ay saktuwa watch kun bacawan muyawi nipa o enpil bacawan Sainsan, mesam nakawaitan balian US Central for Disease Control. Wuniyan sila kabinsalit sa mga COVID ay saktuwawat. So, tsaka parara batch 20% waisak tayo poinchew. Nanrabot magunbachota sa Pohnpei State Vaccine Administration kasaleta. Meleleto, ne July suwan pariya katriyaisak. Riyaw, rela ramasakan mapachkiyar tabachawaner tokan sila kabinsalit so mga COVID ay saktuwaw. Kayuan tok the first dose and Johnson Moderna o Pfizer batch 20% walisak silu. Tokan sila Pfizer kayong tok the first dose batch 20% walisak riyaw. Kanyawan tok the second dose batch 20% limaisak wano. And bacawan sansan magjay sabalnan kay wuniyan sila silu Moderna vaccine Johnson o Pfizer. Moderna vaccine kan bacota bakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kwalunan punga. Johnson kan bacota bakriyaw o Pfizer kan bacota bakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kayunan punga. Kan saklan sa palmachay Rongen Rahnwet siya na salangan Pohnpei. Malangan panpas na bitlaw buwan suluklak. Minute paisak limauning soran. Ulal panpas na bit sulubuan suluklak so. Minute paisak walong maisang. Malangan panpas na bitlaw buwan so. Kulak niya minute paisak payo nipo. Malangan panpas Nipit silubuan siya kulaktuwa minitay sa klimaw nipo. Ninsauchikan niya panglan ninsauchikan niya alam. Pantawakan niya nga kumarmarakan ka siya o pankak niya ka siya umasul. Niya nga kumilan ng sapat. Isiniyang panpas ka siya ng pungan. Pani nasa o palabang ni mailaysak lalaysak limaw na nawayaw. Ilok panpas ka siya ni beach niya. Lel silu. Ran konop lel ran saraw pantawakan. O pankak niya marmarakan ka siya o kachaw masil. Kisiniyang panpas ka siya kalmasa. Lumay laysak limaw na nawayaw. Ilok panpas ka siya ni beach. Lel silu. Isaut kan ran saraw pantawakan niya nga marmarakan ka siya o pankak niya kachaw masil. Ilok panpas ka siya ni beach. Lel silu. Walang namuran na yung batch-batch o. Nito karwali sa pranyaw, walang namuran Rahnwet, batch-batch
ni degrees isak wano. Wan sa zongan kacang mamoratinan rayo na wari isak kayo, baca ni insis. Point isak o wan sa zongan kacang mamorati. Na isang pongwat, baca ni insis wano, point 5 isak tuwa. Doon pa'y banner sa kaspin klakano, minit pa isak walo ni sauchip. O baan purong sa long kaspin klakano, minit isak kasulman sa manlakaw. Main ko yung matsaka na ugtaban sa balmatsa Rongen Rahnwet, kalahanan ko puran koras o kasadela.